Ki Khubor Ka Batesi TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Khasi Students Union Molai Circle Haka Khandai Trik Urusau Arajar Posau Klapen Kuburam Dagama Chaprang Excellent Award Jong Snem Arajar Polai Arajar Posau Yagi Prabu Arngut Gisamla Puli Lepas Bahaya Kelas 10 Hadu Kedan PhD Haka Jingalang Belong Hashilong Polytechnic Auditorium Kemudian Hashnong Molai Kentan Masar Shillong Haka Digasngi Ka KSU Klapen Kuburam Ru Dagaba Ikusna Mikisangut Ginong Yalekai Kebelawanra Yakanam Kuburam Shagajala Migalaya Haga jibun ko buram la sakhilang du General Secretary jong KSU Sengkeme usamla Donald V Thaba ublalong kumukongsan ringkat bu ramba shnong jong molai kenton masar Dr Marco Mitri ubri professor jong School ba Northeastern Hills University ublalong kumukongsan bakerpang u Assistant Secretary jong KSU Sengkeme usamla Ruben Najar ikme kepa bagi samla puli kebla syapin ko buram Long manusia na yang KSU mulai sekel sesi sempat ada khidmat pemerintah bagi dalam penunjang ketika program bagi berikut program dan itu gampang di samla lagi dong repair bahap to kan jadi kami dong KSU mulai sekel di belawar karena program dan bagi jingpuli iki hakikat dan repair but ni seluruh tenan instrumen habang ipet di pai sosiem ni ya kijang nangmi nang kiu jadi kursamla kitongi ni po mulai kejing nangai pun susu bawa sakmat untuk keseng ni jo ipi bagi angin kusnam tangi itu bawa lapor merit des bagi boyo gold medal kontak bagi iba nusam kejikio bagi kejing gun kini kepen perkat ini iba kau kesnam mulai berkuai ni nang kiu nang san susu hak mereka berkepuli putih isu keman sekadai berkejat beri berkuai bunsin abang perkat ada di duna hak puli putih ta betul ni latlan reba ni ba ko gini kijang agdami samla jongi barang lapan ban sakmat kijang puli ki ban susngan ko seng ko bajat dari berkuai ni pen akalian puli ko puti ni pen ka jela jong ni dan ka bakhaddu ni pen ka tungjam na yokam ni jam ni dan ka bakhaddu ni pen akata poverty index ne ka standard of living ka bangi ong ba ki brio bakin yo ya kata ka jingim ke babiang ke badam hakata iwan ka bakhadu tebeli ka jingkili kelong beli iwan ba bakhadu kalong ba ka jingim ki babun ki bun kita jadi kawe kalong ba ni ka jep mendiu teng long ki babishni ki babihun iwi abang i badan ki bakiu aja ka bang nyarap iwi ni tan patun iwi nasno bakum ka pateng ke pemerintah isamla ba nang sta ni don kam kawai ban pikir ban pet ba ni kum ko pateng menta ni kentiu iwi kum kidu khot cho kaseng nila ni kum kidu khot cho kaseng nila shim ya kadi kawai ke benta bangin lenel le na mata dawa cho ko pendri kum kaseng kum kidu khot cho kaseng ni bu shwa ya kajing don kam juki pardo parsna shwa kajing don kam juki hot omboro ina nom kidu khot cho kasengendre ni don pat kebentar di menginai isamla kibanan ni kumbala keren di presiden jadi bayo pun majelis sudah ni kibala awan sakmat kijing puli juki pide kalawai jong kajat pendir kum kajat pendir idon kam ya bapenyeng rasom bapendon ya kanong den bapila pat ai pat kajat pendir pila penan ni bentai baper pila penan ki lecturers pila penan ki professors pila penan ki doctors ki engineers ni ini bentar bidon idon kampat ban kentiu idon kampat ban encourage iwe bikin boy syakata kathong bun na peng jini ni lab ba ki samla ki ye ba ki jing police tempor ni lab ni ki bentar ni lab ni takadi di ka ba ni tamasa ki ba pher ba ka distract no ini bangin fokus ya goal be bangin don kum kita ki kum pi paras mala pi bidi pelong encouragement nam tadi ki bapet da ka ba tresh to pila pan boy syakata kathong kum kaseng ni i adin kila wan ki kadan ki ba pheru ka
kam kaji kim yo wala kadon panu ka employment ini ba yo pendapat kiwe kibadan ka link ba no kuni pol points di badan link ki bahan kum keseng isngam ya kajing anu jupi bat kum keseng nyele kat wala hibor ujungi pingin wanra kata tungjam ka bakun bat kum kani ka phang ka ba ever to strive never to quit what pendukun sim jadi dapat PE iki dat ni suka pair haba kena kibawan cepat kimio ya kata position kimio ya kata la tukam tunjang babian ni nakaleng geseng ni la shim ya kata kara bagi penting kena bakum geseng ni injeng rasom bagi pet baka tunjang kedi bakhu nomor ba kani kam affect tang tu kena ndika affect ka jat pendi borok wi nomor ba dingi pet menta ibadon ka kabor kimdon ya kajabi bagintre takim don kajabi kimintre kimla bucina iki polisi iki babahan ta kajat pedriu tetap puntar kadigawi ni kedaw ni saadin nakalang kaseng ila shim iki senjam per pentingna ba tungkam tunjang ka bani bukhut bagi gua ni kimi tiru banang nation mat bakinun pi bisa melat balawan chakmat kijing puli ujung pinyo tau so pinyo ya kata ka ege ka buat bapila buat kajing jupi buat kadu kedua juban mai sin kenma onda pla dan kalau position bapin pekpat iki weki samla weki parados nam ban ketiu iki hai bor jupi aga area to research juga kamta specialized in archaeology teba yani research ngadu bo iyo sahab ndong la ko khar bala onde in research tak adu machine team na harisnan 98 99 2000 chene namar kinalek chepo kas area ko kude kalong yadai menghamle sheki cloud sing ta pachis no kundom but kaje pun jogi ai isha tamang tip lagi apa kawan ka archaeological survey of India Delhi kiwan scientist dekelang pan kerpat yang kibri hapos no banumai bersya ki research di area kasno batha kakul gajai kara kamai jipidi kapau syai ba gajai beliau ngidang itu ujung baruno bai apa ngalai pat panga ngai nagaji kuman nagaji subha lagade gadiam kasi kejaka juga diam kasi lagade kejaka kajukarat lagade kejaka kajikul kimdom jike play ganti menyetu mansam milom kete beliau kawa buri nimju kuat menyetu seperti tak ada jing bujuki ya jing start ke jing nang ni kuat menri tang paramani tak ada jing nang raju jing kasi nim kuat menyetu seperti para kasi ni asam bakul kejak kristong kata mi tiplut iwe mi tiplut hadu gue buri tren hadu gue bodan suar gue bodan tempat kengrai ya kan ni kepercayaan kamu tang mangiti usaha pula persyang man panti menua ingredient long kibri khani pon bore kejak te kali gue kedawa apa pelong ini mangin jeteli kejak bri kali hakau gale kalau kedawa pada apa khangla ini pada i pun ge kejing long kelum kejak bri rai aga jingat pelum ngadu Pokut kejadian hills bestang kejadian zukut kali kasih dengan lain borok isbi no dengan lain research borok dengan lain bang tuat kejadian ada kecil no way ni don dia kejadian closed minded kani kamdai kalau babha ladang iim tak para mangi dari kamlong ke babha lagi hapan open up dia dari seperti nama hakikat tu kan Islam ngayon ki perlu para professors na po Europe ibala ya ni collaborate ki project mun ikindit ya kaspa dengan alam ki kala ngir kasi jantia ki ki kaspa ba ay bukan ini nila malam ki billionaires manas nam pas Scandinavia nanti na North Europe ki bakwa ni iki na ni pure ngai iki naga mizo kindo ni ki pushang present kinang ta present ya di spa Kesuatu bahan makan di siapa tak ada yang kebet jadi.
Shawl ke jumaga, shawl ke mizo, kat lu ke palang, palang ke juki kalau palang, dekat jam ke juki kalau ke pedun. Di pom keren dia, pom shine betul ki muka juki kita betul. Tentang kapor ni ni Ishat ngongkrab ishat making ni display itu baru. Kena ni percaya boleh ini baru. Ini kuat itu baru. Katakan ke jingong kapa hadian mana nak yang ini jadi dua promo percaya ni unik katakan ni. Nilam benar kami kali naga hagalian kapa ni. Kita pada ya ke jingong. Kemudian lagi nilam serta. Hakapor kapat don kadang-kadang kecil tinggu bayi jadi beliau. Kasuk ini survive. You don't get creativity, you don't get ingenuity. You don't keep lakukan survive. Ini area tu, jadi kasih jadiah. Biasa kalau nubel kam, nubel itu area tu, non kaca jelas tempat kubli. Kerana area tu kami nak ini ajar senang. Ngiem resources kadang dia. Kerana kinsan kepertai katalah. Kerana shock, cultural shock. Pakane sedang hari ini usaha open up. Ya kerana kasih kepertai. Padahal ni masuk bentakkan dia dengan global economy. Bentak kepertai kadang please pada persiapan penetrate pendrum sekali itu. Mabalai ni don raw materials, ni don tourism masyarakat, ni don history of culture kepala show spy show apa. Ni mah kadang bahi, ni don kerja beri beper, don kerja beri kepala katulut mereka kul pada kerja, pada kami katun bor haru berkata mampat lagi kau. Hanya sih itu juga burung di pun sama, right? Kibubun berkenaan jadi kami bagi kita, apa yang kita kami kita achievement sejauh kau, boleh bukan? Ini berlaku pun fail subsidi pun pas kami dapat achievement. Kalau poin ini kita tulis kanu dapat achievement. Hendak benda kamu kuat asyik berkreatif, burung tu juga kami kita. Mapi ke pateng itu juga lagi. Bila achieve ya kamu juga kami kita. Bila pemik ikut. Bila senang bila kerana kita ai kita sembah ujian mubah, besar. Bila nak excel, kita seperang ujian. Bagaimana produce the result hak competition. Bagaimana leh lima examination, la examine ni paper jumpi, malah ai ni kita berikai, bagaimana kita nak kata kategori. Ketika jingkli dia, kan kerja siapa, mana baik exam mereka. Kita ini paranoid kita paranoid. Ini kuat akan examine mau kita jelas. Lang nalanan bantu, banpoy kan list orang isya examine sisa. Hak kita ini buat jingkli kita nak buat Delhi, nak buat UPSC, yang alat. Begini kita katakan juk kemerit. Dengan kuat kita kena sama. Kita bila IT hikai semua. Bagi bahaya mentah, balik akan dia ni. Mengintip bahaya, aku kerja. Bagi bahaya jangan nak kerja. Kani kau jingdu kamu jam jui graduates. Kamu lagi kerja kat hari juni, hari setiap juni. Kerja kerja kelum dari India. Ini isu sekolah lakukan sekarang. Apa orang hajar arpulai, hadu orang hajar lain pulai. Kita 90 million graduates itu buat kamu dari India. Ke India kan youth population arjar apply 90 million ki graduate youth ki warga. Maka ini ke problem kalau put pressure by the government. Kawan lam ni kan new education policy 2020. Kalau buat courses of colleges, university, bagi kena kita put you a classroom, kita meet melek skill course, kita lead you jet course kita kini ini kan reality. Ini tip dan idon. We don't get kecil start berpelabah. We don't kecil start berpelabah. Kami pioneer ini kecil engineer, kita belum ini. Ki engineer marvel jauh percaya. Mana-mana menang. Ngakwa IP nak tahu kunci beliau mix dengan lain. Let's cakap tadi najau. Pai senang kendang. Let's sport. Kita nak insert jadi hills. Let's kita nak insert West Coast Hills. Ini mengatakan bukan mengingi syak yang percaya berbuat. Buang para sosok. Yang hari ini jauh ngintip ini. Ngasut ho benda ada mengayan. Ngintip ini kan. Wallahi yang jauh ini ngintip hajan di hills kibri kita ini.
Kimtep ibrio was kasi playu ni tip lu di pertai. Katu kalau tiara tu. Minum tip di spaba jam beri tu jam. Pi bela achieve mengenai excellence ni. Pinalai India kadang lupa kecil. Pitang sulit pi kita start dari play yang potential jam beri tu. But pencil play kam ada play. Namun isu high back setai. Bagi mi back sebab orang kam. Mereka tay setai galak close. Sadeli galak close. Job employability. Ni apa mi sebab tu beri tu. Sebab silang juga wah dulu. Mereka tak impak dulu. Bagi hikmat jupi hikam net. Kajibin jupi hikam lakukan proses. Dalam pipi perut pon India kata. Persiang no dalam board start jupi. Bakumu cultivate. Yang ini resources begitu dalam region ni. Begitu main hapsu. Yang nunu panaba. Wan tak ini resources ni. Nanti ketika kita dalam negeri macam ni. Jin bagi ada people mana kerja pendak kata with one motive. Tang nak way itu. Bagi jin tu kalau bah ada ni jin start pengayo. Dan dia pun yang kali ha nama tak patut kerja kebenar kebanyakan orang bersebar. Nama ketua degree itu kan merit certificate PO kedai dia nak bentar apa kit dia tu. Ini dia sim hakat kupon nila iyo kata kanong niya sarong para macam ni sarong masno ta ba khun junga gal kham to pri khun jupi ni khun junga da achi kita go to this kala kut ki po namal ka perthai kalong stiff po amai ki kemen ba pi ha ko ni si po khanan ga he upara class jupi ba shong class to pi munor ba ta ka ba jam amai ki kemen mani i ba pi la chief ki glory jum perthai ko ni para macam jupi ba umur ni, ni mak mana rek lagi mana, mana sedang mana kecil ay kecil pelai kecil kerja kecil pelai. Kalau sang mangkren dah, anda ini hab baniat teli, nama kecil teli, kadang kam nak itu bagi bani alam, bagi nong alam, kendai kita kita cacit. Kemen siam bapa ayo kecil tip ba. Kaki isu Malay Circle dan cukup kurang tang yang kita bayo merit list bayo ya badai gold medalist haki disiplin segi cikuliah kita prepare kita jongki mata bang ai bagani ko hol kadak smam asnu ai ya kata servet jingkerman dan dia kata ray of hope ha kacak ndru ko jungi ba tang hakawai ka thai tang hakawai ka snow ni hadukan ni kan ningot isama kibayo yang kita ki gold medal bahkan ni kewara kita katakan snow hanga aparo iru ba kacak ndru ko jungi kam sim naran syadin ndrekat nang mi isni kanang yai kam yai kimiu ki mau jam ki prepare tak adu bagi dapoi syaka thong ke ba maki ki angut ba kacak ndru hi boro koi ka angut andre nganong ngepi boro ki para samla kunjuru ki boro ki badan lang hangi ba kacak ndru ko jungi wala kadan ha kata ability jaga progress hakaba yin la banyak compete banyak tenju banyak nujur bagi kacak ndru Andre ini ke progress ke jungi pada kalau ada snail space kayak suki bah buat ada yang nujur buat kiwe kejadian diri buat kiwe jelah minui bah kata ke progress ke jungi kadang nilasha overtake nilasha bypass ha ini kiwe buat states buat kiwe kejadian diri makwa penyatu khana IP lemar bah kemudian sekretari juga isu berkumdukot juga isu ngalayat nanti lah pun keli dicakap ngalay keduk ya pun kibriu nah keleng gathan setai lam ni le negat north east berkunjuru ha keleng dari India berteng buat kibriu ke badai nak kiwe kiri ha kaba yu jakeren nomor pun kita kibriu ke bangi kenduk ke iet ila kajong keri ke cek kibriu yu jakeren yu jakliu jimut sepang kata kacing long kacing man ke cek kibriu ha kanu berkom ke kiu keroi ke kiu pada kanu berkom ke hiar Kino dibentar maka kio kino dibentar yang tiar. But ngejusung kemen na bagi itu karena bah kapor kita mencua kajian indri pasi kebelakang mana di Dr. Marco Mitri ngidang kata glorious era. Hakaba ni kung kajian indri lalong advance. Hadu kata-kata banyak jujur. Gampang ini gue kajian indri lalong advance mereka orang tangi para tribal semua lalong advance. Akan mau habang alej Mizoram. Ijutu karena bah kapor kita mencua hostan 1966. Akapor ba government of India ka
pha di jet ka ther di bombs ya ka nongba aizol kumju ikwi jaka ko Mizoram ban kwel ya kata ka Mizo rebellion ka Mautam lani bigong ka Mautam insurgency ke India ka ile ban buri shiboro ko perthei shapangani ka bombings tamarba kum ki kendon jogari India ba judei ban pendon kam ya ke Air Force lada kadon kanu ka civil war dan ni kanu ka thma po yin nregi India kale ya kata nregi Mizo kisno yung ngimla pada ban dalam deklat yang ke contributions ke jong ikat tu kan ni giri orang pak kasih professors kasih buku professor Gigi Swell Hoover nyota batui kiwei kibalalek ban song dekat kali kulai dari hasil charge hadu sya aizol ban lek ban pek ya ke ke wajah ko Mizoram isawara pada ko ke yin dorba dari legislative assembly jong ke Assam ban pedi ya ke jing sya pan ben jing sya thombor jong ki pai pak Mizo hadu tupor tegani kalau ke bagi look up yang ini hakabai day bat kanu ke kam ka bagi pestos ko perthai marki ini bingila kamnang kamsta kumjuru abang i kendu ki orang ba laga gitu jitu khana bahapor begidan kata plebiscite ba ladangin join bagi Indian Dominion dan ingin song kita ki naga independent state ki ong bahapor bagi draft ka siji bagi port shaway officer jongka United Kingdom di orang bagi menang menthoi ke English ni latho ila draft we have to find one kasi gentleman just to rectify our mistakes but the orang ba kasi di bukan tho ya kata kasiji ya kata referendum ke jungki bikin submit sepo ka government of England have to report andre la dingi pek pada report ke pemerintah ngi ba ini ki jet ngriu kila hamnong progress kila ham kiyo bobun kiliang la di jor bat ni dan ngipek dan akan ni ke last UPSC Indian Civil Service Examination ngipek ba na pedeng jet penriu hapo Manipur kum kini ki melte ki pinmi adu saut ki bala clear ya kani ka Indian Civil Service ki kupi ki pinmi adu laimut ki ba clear ke Indian Civil Service di ngipek ki naga ki pinmi adu nyomut ki bala clear ke Indian Civil Service ndrei na jela ka jungi bat khamtam naga jet ndri gujungi mila slam bang iklam yo shu ya kini ki officer iban penyat ya administration ada UPSC level last mengiyo di dan ikong isawanda lalu bat Cyril Darlong dingdo bat kalau ke berjenjar hai ni hadu kata-kata bagi wan ibriu iban officers iban abar iban penyat ya administration hangni hapo jela ka jungi nomor bakin subtu dalile UM ya local sentiment sanini ya kata jiksno ya kata kajing anggur kajungi maka ni kepenjenjar pai ni kamtam dengan page nong gendong abala ya kan interaction apa dia nong gendong iba menang berkeren di kitian maka ni officers iba menang berkeren ya kitian kajungi kalau ke diskusi nomor ba ladang ipek kajing keren jong government successive government si pemerintah pemerintah juga jelas new i keren baik tang syapang kata kajing kiyo kajung kasjid ya roh ikut turoi dari lagi Hendrei lada ngipek ya ke per capita income hangi hapori India ka bahedo ke per capita income menung patai ke per capita income nomor hangi gibun ki gold medalist di SPU ya ke per capita income hapo India the highest kede hapo Goa ka beritam the lowest kede hapo Jharkhand but second last kede kawan ke Jela Meghalaya lada ngi compare hapo north east hinlap ba per capita income juga Meghalaya ni ka berit do dari nujuar big states teng igran ni yong ba ka Arunachal long backward ke Mizoram long backward ndre hatu long backward mengi nemagi haba ka per capita income ka jongi ka di ka berit do ba ka per capita income hi ka di ka jingkin kelum ni ka jingyo kamut ka bakhen lang yu tu millionaire billionaire kumjuru tu ba im hand to mouth but ni dari nujuar pada ya kata ka multi dimensional poverty index ini ba ke Meghalaya kawan baar kamu ke below poverty line ke Meghalaya kawan baar ba adu life R% ibri orang ni ada jela ka jungi kita im below poverty line begini kilong ki challenges iba ondai tang ka sarkar ndre ka dairu yemi iwei karo komim ka jungi ka pher la dingi kran ha iwei ki chendri ko lakran ki professor markomitri nidon kata ka closeness andre ha ka ju ka poru nimdei kata ka well lived society ka chat ndriu ka jungi
ngai ga klain pelat kata kami personality mengilong self-centric hakabani jo perkat bet tang para mengim jo perkat mengim nyarap menginya snok ti lang gue menginya nyarap para kasih menginya kentiu menginya jam syafrang dari nyipet haki educational institutions ki badan angi ko sor shalom ni hak banyak share lam de kiwi je kendriu ni kiwi jela lagi di ko mainland India lagi ko north eastern states dari ngipet ani hur kin lak unta dari ngipet ini ki esteem colleges ki badan ko shalom kin lak unta andre ontang kata andre dari ngipet ikam ki jamru lagi di ikam sarkar ikam company ikam private unta terteru ibun iwan di ibet ya negeri kasih gijungi bakadi ka land of opportunity akabaki nyerung nya teruk kapaman namar mengi ngimdan kata kajing check kajing balance adu kat nu insya ibri balabar onwan anong yapi belar village wi jela like no stang di metro cities ngakarai yapi terbepin bu tangi dukan di waidong dan wi dukan syaru pinop ailak ni ya ngalai ya kata bakal experience of course ya kajingan komplain jadi wi para samla di buat kam macam di mengle yakin small scale business segi wi jela henry mengi pada ipai ile ke mami bat jadi ke warak ke jinge ke jungi hakaba niyo kita ki kena ki samla binyo berpuli ru ke jenjar adu kata-kata kam ke jamru ke jenjar adu kata-kata dari ngipet ke universities lene ke medical engineering colleges nimdan adu mentar ini ke polytechnic institute ke baladu mensua ila keren nakali ke government but upgrade no full fledged engineering college state government college adu mentar ke paturlong medical college adu mentah kadang sah tengah ikut Islam but ke university ngidan tak gawai ke central university nalor ke private universities ngimdan ke state universities ke Karnataka kadang adu 6% Philippine universities di bapenya dekat central but state government andre ni adu mentah ke jela ke jungi mentah lah di pau senam nyimpadan kan dulu ke bagian lah penyarap pengin tiu ya ke kuliah ke putih kadang negeri idam ki borok apa pendu mensil di kendong di jungi hamtam ni bakam tuna ya kata perkat perdanya bikin sangat ya jeng kuliah nyimpen ya drop out rate ru apa dari India ke Meghalaya kawan baar next ya ke Orissa drop out rate ke jungi lagi compare with jelah kono di compare bah dari nyimpen di jelah Mizoram Nagaland apa Assam Arunachal Pradesh di drop out si borobor di baik college level kemudian ada pendap ya ke matriculation dan ini ada pendap ya ke 10+2 Andre ada ngipet ke jet pendiriu ke jungi ke jela ke jungi ke drop out rate ke climb ha hadin ke primary level kemudian adu middle school adu secondary school isam lagi ke kuliah atau ke DGE atau ke ke nama opan ke jinduk ngimla mempenuh tangi ke jinduk lesi ngimdan kata kabor perkat sukhu ya kata ke ikhtiar jong ke education ni ke kuliah putih kata rokan dede ngre ke teng dari ngipet ba kadau tenrahi kedai nomor bakamdan kata ke proper counseling kamdan kata ke proper guidance manpasung thu ya kata ke cindon kam ke kuliah bertuai ke problem ke bangi kum ke jet meriu di bangidan tempuh bidang maksa adu mentah internal problem kedai teenage pregnancy tujuan kiri ustaz yang syampang lagi department of social welfare social justice tujuan ba in hak penting ya child marriage aku Meghalaya berkiwi-kiwi states Andre ganang lepi nyimjudan kata deka misconstrued jing subhu nomor ba nyimdan kata child marriage nyimjudan kini kimi pa di papenbor ya lagi kun di badang khatway ke arsenal banjelit gurim no Andre gede kemon hi jong ikna habagila poi tang khasa pasal senam ila ya bakalahi para maki berkami ini problem of teenage pregnancy padahal ni kadau hapat i ke kuli nomor di hagwan no bila kamai gaji begina bandiang hala ijong kejar but juga poru ini teenage pregnancy kawan rak pada ya kalon ada problem nomor ba kadang ke ai popsu but in the back in the late Shillong district jail in lapa majority ibabun lagi inmates untuk jail ide back popsu bila pada ba ile ke bor bagi rim dan yang kelak pada kecil bakla armut ikna ibadang habo bakat prasdam balada habagi bakla ikmi kipa ile punya syong no yaki bandai kata jet keburom jong kayin gasam andre gidan teng pada penaying kenthai kim hun itu sunram ki file lagi FIR atau kena bukli susah sejile berkani kan ketak hai ka karya bejuti benak kata kadau akan dikepur akan tu bayawer ki borok ki baidan ang ni naduk sen halang
Aduh ke government isyong kita buat ya borok BPW bagi hapan shoulder yang kata responsibility, abang hapan create yang kata awareness, bagi pentiu dalam kacau dari kecil pentiu, bagi lapan ben kita dijemput jerbat dipetik, dipekum, dibayalam bakala ya geri bagi kecil pentiu kacau ni. Pas snap aja asal dia akan sistem pusat, nah sekasi higher second and higher secondary school. Beliau nasional subjek departemen BA LAB first division pas snap aja sincerely thank you BA music department thank you. Be Aja Aksal, National College. Selesai menjadi pulau. Saya bahasa Iba Risa, thank you. BSc Industry Honors, Rapadikau, Pasal Senang. Dan saya darinya Between Today. Dan masuk Inggris, Amnidam. Ramesh Pau, pas Osman Aja Absal Nasiran Unis College. Dan orang Bapulai, pas Osman Aja Absal Nasiran Unis College. Pas Osman Aja Abdulai, Aja Absal Nasiran Unis College. Geology dan Kepalai pas Islam Aja Absal Nasional College. Aja Apply National College. Sudah jadi Myrock. Geoinformatics, Geography, Geography. Pas Aja Apply na School Baniu yang Aja Apply na USTM CGPA pas Aja Absal na Martin Luther Christian University yang Aja Apply na School Baniu bayang sekarang S-Ringo Travel Management first class pas Hosam Aja Apply na School Baniu. Ia grade A pas Hosam Aja Apply na School Baniu. Pas Hosam Aja Apply na School Baniu. Lainnya berupa Kuwait. Ia grade B pas Hosam Aja Apply na School Baniu. Airborne Pagi masih Dr. Ratlam Nongsi masih Dr. Dedi Karya Dr. Iwas Risa Mary Nengnong Botany Department. Dr. Diamond Karpangor na Chemistry Department.
kublai keteng jonga ke Dr. Marhon Lang Karwan Lang ngapa se PhD jonga house name hajar apulai na po ka school ba ngehu haka department juga history haka baya day bar kini ke jing ai kini ke award aka pentas ngi kepala ai da ka KSU Maulai Circle ningkong aku aban ai ke jing kublai ka KSU kepala ai kini ke award kan ke itu ke nyala ki jong haka baning kong apon bang ayo ka phone call pitem ayo ka phone call ba ki ong kong ba mo ka KSU ka kwa ban ai kata ka kusnam je ngkong klalo hala mo nomor berbuat habangi ju yo ikni ki award bangi submit ki kerteng ki jong ni dai ndai kum nungin itkin tip mo tambalong ka ba pen kenjat yang ka ding khang khlam submit kerteng ai ti kawan ka jing perkat hanga kan Pleng ke KSU kadang itu kanya laki jong ka wat ya laki jong kan ti kata kadai ka ba sutenat kan ba kadang wat kadang tip ya laki jong ai kublai ka KSU Maulai Circle ka padang itu ya laki jong ban kalong ru kom kalan bar ka ban pen encourage encourage ki way part bakin kin yatur seprang kinya train minwan kan ba kum ka judge ben rio ngidang la comparatively with other but ki way part ki judge ben rio dei bangi saudian ni don kam tang man tracy tom tang khnjat ka jing tracy tom tang kata bet mo hakata ka liang na ka kam mo ban yo kam kadai be ka struggle mo habangin wat kam kadai be ka struggle dei bangin tang supas nyo kam re ngim dei ban du jing karmen namar pa ka sarkar menta ka ai ki babon ki lat ki scheme ki babon walang namar ngim dei ban thong tang ka kam sarkar padang ngim yo ki kam sarkar ni dei pat ban long ki brio ki ba salang dei tang ba mo mangin tip di ban long bang si ong ki hakak tin nong we street smart not just book smart mo ngi di ban long street smart ka pamon ni wat ki lat kelenti namar ka sarkar ka ai ki scheme ki bam yo kam ka ai ki scheme tingi dei ke man penon kami ki scheme bor mangi teng kum ki brio dia ran ti ban sim ka scheme sarkar ani ki marjan kin ong iyu ndai ngim dei ban ran abaka sarkar ka ai ni dei bet ban tur sakman ban sim ke ni kata ka scheme mo ndei dang mangin ya ap tang kata ka kam sarkar mat ngim dei ban du jing kermen mo namar da ka badu jing kermen nga iba ki babun ki kon samla jungi ki nguap ru ki ki kam ki basio dei ka jing du jing kermen ken kam dei ka ai puli tang ka we ka message ka jing 3 minut tang kata habang 3 minut ni don mek ka we ka goal okay we should persevere ni be ban yat be ka goal ka ba ka thong ken ka bang ibu ni labu ka thong ni yat be ka thong ken bat ba ka jing 3 minut ken ni phai be ka khamat ka jongi ka thong ba cha ublai tang kata hi